Ljudi, evo nas ponovo u Peter Fulku. Danas radimo suprotni challenge. Znači, gledajte. Tu će da bude Coca-Cola, a ovdje kokice. Vidite. Tako. Tako će da bude, tako. Čekaj, evo malo. Dosta da si povabni, što seš da burkaš teka. Nema više Coca-Cola. Pa nemoj teka se zaburkaš. Pa čuti. Kako da ću? Snima se klip za YouTube. Ljudi. Oba. Znači, kokice idu u čaše, a ono sok treba da ide. I sada tu samo. I pijemo. I posle treba da izazivam 3 youtubera. Opa! Jebem ti. Pa nešto. Suprotno. Suprotno. A ne smemo ti Coca-Colu. Ne smemo tako, Mile, ne smemo. Ćao svima, ja sam Cile. Više ništa manje. Ulepio mu se prst. Pa ti kada seš da burkaš će ti se ulipi? Mi nemamo pojma. Na zdravo. Čekaj. Pa, ono što vam kažem, ali, ne znam ja šta. Ajde da tu samo, a možemo i ovako, gledajte. Možemo? Što da ne možemo, Možemo. Ovdje hvala kukice. Tako. Ajde ova ovdje. Zvuči ludo. Zvuči ludo. Čekaj, brate, ne mogu da dohvatim kokicu. Opa. Gnjurimo pod vodom.
Moramo pijemo kokice. Aha. Ne znam gdje. Kud pala majke vuga. Ne znam. Zvuči suprotnije nego što sam mislio. Čekaj. Da se obrišemo malo. Da zabrišemo ovo. Ovo ne moramo. Ne moramo sve cijelo. Ali okej. Izazivam Aleksa. On ne snima igrice, ali Aleks iz Karapindova, to je u Bosilegradu u Srbiji. Možda ga znate, možda ga ne znate. Izazivam Serbian Games Bill i izazivam Niksa Zizu da urade ovaj challenge. Pa vidimo se nekad uskoro. Ćao!